жаңыдан үйленген жаш жубайлардын үй бүлөсүндө болгон окуя. Жанусь? Жанка? Не болду? Ыржаңдап калыпсың. Жок. Неме, мен сизге бир суроом бар да. Бери любой суроого жооп берем го мен. Любойуна жооп берем. Мына уксаңыз, элестетсеңиз мен биякта өлүп атам. Кудайга шүгүр я. Не дейсиз? Тоба кылдым десең, эмне каяктагы нерсе? Жок, эми суроо да бул, элестетсеңиз мен биякта өлүп атам. Өлүп. Биякта сиздин мурдагы сүйлөшкөн кызыңыз турат. Сүйлөшкөн кыз. Ошону өпсөңүз мен бул жактан тирилем. Не кылат элеңиз? Токтоп тур, сен биякта өлөйүн деп жатасың. Биякта мурунку сүйлөшкөн кызым тур. Өпсөм тирилесиң, өппөсөм Өлүп калам. Не кылат элеңиз? мен сен менен өмүр бою жашагым келет да, мен сени жакшы көрөм. Ошон үчүн сени тирилтиш үчүн мен аны өбөтүлөм. Өлес. А? Мен биякта өлүп атсам. А? Мен өлүп атсам бар өлүп атасыз, а? Жалпы Жалал-Абад шаарынын тургундарына салам айтабыз. Урматтуу көрүүчүбүз, сиздер үчүн сонун супер акция менен келип калган учурубуз. Бул болгону айына 580 сомдук акция. Сайма Телекомдон зымдуу интернети сиздер үчүн эми Жалал-Абадта толук түрдө жеткиликтүү. Өзүңүздүн күнүңүздү көңүлдүү жана ырахаттуу өткөзүңүз. Аны үчүн сөзсүз түрдө сизге жардамга Сайма Телекомдун зымдуу үй интернети келет. Бул айына болгону 580 сом. Ал жакта 200дөн ашуун телеканал, секундасына 100 мегабитке чейин чексиз интернет жана ошондой эле акыркы үлгүдөгү заманбап теле көрсөтүүлөр. Кинонун жаңысын жана мыктысын сиз Үй кинотеатры, О кино, Старт, Амедиатекадан көрө аласыз. Жана ошондой эле каналдарды онлайн башкарсаңыз болот. Жана YouTube'ду сыналгыдан көрүңүз. Достор, мунун бардыгы айына болгону 580 сом. Акция 30 ноябрга чейин уланат. Мына ушул аралыкта эгерде сиз туташкан болсоңуз, анда сизге ТВ приставка акысыз болуп берилет. Керемет мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калыңыз. Көрүшкөнчө. Жалал-Абад менин күнүм, Жалал-Абад сенин күнүм. Келсең курбум көрөсүң, Жалал-Абад шаарым бүгүн. Зорго жатсам неге? Бар оны, ням-ням-ням деп, а? Өлес. Жок, мен бирөөдү өпкөн эмесмин. Өппөйт элем, Өппөй өлес. А? Сизге бар өрбө? А, мен биякта өлүп кете берейинби? А? Мен өлүп калгандан кийин барып анан ням-ням-ням-ням деп. А? Не кылат элес? Не кылат элес? Өтүлөм. Өлес. А? Сизге өзү табылбай эле турат, өлес. А, мен өлүп атсам биякта. А, дотам, өлүп атса өлүп атат. Не кылат элес? Өппөйт элем. Өппөй өлес. Өлүп кете берейин да мен, а? Сизге барыр да, тралала деп, а? Барбы сизге? Өтүлөм. Өлес. А? Өппөйт элем. Өппөй өлес. А? Не кылат элес дотам мен? Жөн эле ортодо карап турсам боло бербейби? Көздү эки жакка коюп алыппы? А? Не кылат элес дотам мен сизге? Не кылат элес? Болуң дотам, айтың. Кылат элем. Не кылган эми бул эми? Не кылат элес дотам? Жашына жооп бербейсизби дотам? Мен биякта тура берейин да, өлөйүн деп өлбөй. Өлөйүн деп өлбөй. А? Не оюнчук көрүп атасың мени? Не кылат элес дотам? Не, өпсөм дагы бойт, өпсөм дагы бойт. Не кылайын анан? Билбейм, жооп бериң. Мен бул суроо менен сүйүүңүздү текшерем мен. Түшүндүңүзбү? Мага енді дейсіз да мага ит кылып мен бир суроого дагы нормальный жооп бере албайт. Не кылат элес? А? Не кылат элес тотам? Эмне жообу барбы өзү бул? Мен сизден сурап атам ошо жоопту.
Не мага төңкөрүп атасыздар ya? Kayaktan aldın bu sırayı özü. Билбейм, башыма келип калды ушундай. Бык этип келип калды. Ошону сизге берип Öpsem dağ olbuza, öpmesem dağ olbuza. Билбейм да там өппөй куткарың иши кылса. Өппөй мени куткарың. Öpmesem el korkutmayısın mı? А, ошондой болуп атат, а? Билбейм анда. Билбейм, эмне кылган, өзүңүз билиң. Боң да там жооп бербейсизби? Hazır. Боң. Alo. Да. Sadık, bir yaka gelginle. Не болды? Тез айт, мен шаршылышмын. Kıskazı mınday. Тез айт. Nerede? Ayaş. Ha, Öleyin deyip çıtat. Аха. Mınakta murun Öp, koğuz. öp, ошону, öp. Öp ташла. Мага десе соруп ташла ананы. Жутуп ал мага десе. Öpпесең ана өлүп калам да. Айта бер тур, өлбөйт. Öpсөң дагы, öpпесең дагы по-любому сен өлөсүң. Ошон үчүн öp. Түшүнүңбү? Ay. Sen kayak ettasın. Мен ошо тирикте өпкөнү кетем азыр. 3 күндөн бери үйдө тыным жок, Иште турсаң чалып алып сура берет, тамак жебесең дагы берет, уктабасаң уйгутат, эмне кыласың дейт. Же өптүрүп койбойт, же өлүп калбайт мына. Өлөсүңбү? Evet. Кетпес. Элдияр байке какта светти жандырып бересизби алдыкын? Свет, Чандыр, пожалуйста, Свет, выкыл. Кандай? Кандай? Орыс го, орысча айттым да. Айтчы. Пожалуйста, Свет, выкыл дедим. Күйгүс деген выкыл. Күйгүз деген выкыл деген да. Өчүр дегенчи. Пожалуйста, откыл дейт. Шундай да. Мага мишайт бербе деген не дейт? Пожалуйста, кысыкыл дейт да. Амантур даярсыңбы? Арабыстан эң орусчаны жакшы билген Садык өзү. Ушуга ишенип жүрө беребиз. Ар жерде атылып дейм. Любой орыс менен сүйлөшүп, любой орусты жаңгыр башылып коем менчи. Ойлоп калат да, орусча жаңы чыккан сөз окшойт бул кандай. Подожди деп бар окуп келет бечара. Жакшы. Видео тартылайлы. Биринчи видео тартылайлы. Жалпы достор, бүгүн 2 май Бишкек шаары спорт ордосу универсал командасынын 1-күнүк концерти. Концерт жагып атабыз! Билесиңер, ар бирөөңүн ата-энеңер келип туруп, концертте келип куттуктайт го. Анан биздики алыста, Алабыкадан же Ошко же Бишкекке жетпейт. Анан ушу концертке атайын мен апамды чакырган элем. Себеби бүгүн менин апамдын туулган күнү, апа. Ayşene, qanday жақсысыз ба? Өзі сіздің қолыңызда өш керек. Өп. Мынаны танымаса керек, мәлі өп қойып. Апа, қандайсың? Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн врач-стоматолог Бигалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз метро Дубровка, улица Шарика Подшипниковская 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Kolun üstü verin, kolun üstü. Ana. Tulağının isminin
құттықтаймын. Гүлді береме. Қантып берейін саған. А? Қантып берейін. Не, Айшенемен гүл берген емессің бе? Жоқ, берген Чын, мен. қант берсең дағы чын жүректен сүйініп берсең. Сүйініп атқан үшін. Келдіріп атам да айтсаң. Апа, туған күніңізбенен көп жашаңыз, бізден, ұлдарыңыздың, қыздарыңыздың бақытына дайын бар болыңыз. Сізді атам жақсы көреді ойлайды ойлаймын. Атам сізді сүйеді, құттықтап қой деп, гүлді алып берді, апаңа құттықтап қой, мен бара албай қалдым деп. Атам тоқтарды қалып тұр. Шында, апам шақырам жылдачы, мен тоқтарым бар лега деп. Екі қойды қой, мен қойлар ашқа қалады дейді. Қошынаға дайындап қойын, өзім қарашым керек деп. Шағысығандай атама дайындап келіп тұр, екі қой мен тоқтар деп. Тоқтарыңызды саттырып өрдім, іспеқта жүргенде. Шал апа, мен сізді бардық балдарыңыз, бардығы сізді жақсы көреді. Аман болың, бар болың. Сүйлеп қоясыз ба? Тоқта. Апам сөйлегенде сен гүлдер албай қаласың да негізі. Ошончо мен бірнәрсе айта алайыншы. Сен көп сөйлейт екенсің қалып. Айшене, бар болдың. Бізге ушундай сонун уулду тарбиялап жөнөтүлгенсиз да ошкочу, алабыкаданчы. Мына байкасаңыздар, мына жерде Тайырдан башка бардыгыбыз, Тайыр Баткенден калганыбыз бардыгыбыз Кара Суданбыз да. Кара Суу Ошко жакын эле го, бир жарым сааттык жол, ошол жерде барып окуйбуз. Бул алабыкадан барып алып бизди башкарып жүрөт да тирик. Кандай кылып тарбиялаганын билбейм, бизди только башкарат да. Апам онда кыска нуска сүйлөп берсин, а? Ушул жерде жалпы отурган элдерди жана универсал командасы силердин ушу 10 жылдык юбилейиңер менен куттуктайм. Бардыңарга ден соолук болсун, өмүрүңөр узун болсун, ырыс ынтымагыңар бузулбастан, ар дайым бактылуу болуп, ушинтип элдин кубулуна толтуруп, күлдүрүп жүрө бергиле. Ар дайым бактылуу боло бергиле. Рахмат. Ушу залда отурган кыярмандар бардыңардын үй бүлөлүк бакытты алай, ар дайым бактылуу болгула. Жадырап жайнап жүрө бергиле. Өмүрүңөр узун болсун. Рахмат Айшене. Туған күніңіз дағы бір рет құт болсын. Қатыра қол жапыңыздар. Бізден құттықтап қойылы. Сіздерден сөйлейсің құттықтап қойылы. Екі оз айт қол тұрау. Азыр бізде негативтен заманы туғандар. Аналарда бір екі оз айтпайса олатылы тіректе өйгілі. Айшыне тулаңыңыз мен көп жашаң, өміріңіз ұзын болсын. Айшытан менен екі дүйіне бақытылы олыңыздар, уыл қыздардың ардайым жақшылығында төрінде ақ батаңыз теріп жүре өріңіздер. Сіздердің батаңыздар мен мына біз бүгінгі күнде ағарып көгеріп келетасыз. Тулаңыңыз құт болсын Айшыне. Жалпы универсалдың атынан. Құрлы құттықтай береді кезіңдер, а? Емет сахнаға шыққанда айттыңыз ғой, туған күнін біз де білген жоқ. Бол, 50 сом чоғыл көрейді. Оны Баткенде чоғылтасың, бұяқта күштірақ чоғылтыш керек. Сом бізде Баткенде кәтта пулы. Біле, біз тойға бар, көріп өле жүріңіз. Қыстыр 50-20. 200 көрсем, ошоға 500 берем деп жүрім, бірақ ешкім қыстарлығы 200. Өрсі Айшына құры қол қойып, шынындап айтып отам. Бізге дағы айтқан жоқ, азыр білдік туған өскен. Бол болса біз дағы өзін шақан белемізді. Айтты ғой, Сіз айтпай қойыпсыз да бізге? Оштан шығып атқанда айтты ғой, мен апамы Ошқа Бішкекке алып барам, туған күні как раз ошо екен, атайын ошо числоға қойдым деді ғой, шын ба? Садық, азыр ел дағы біліп қылады, қойғын. Неме, Айшына мұна шағыр сізге. Ол кечeye концерттен қалып тұр ғой. Шығарып берем Айшына концерт.